Agus an chuid is mód an tír chana féin I lábhan na n-oibrithe, ba bheag an chéim a bheith ann an rialtas a bhuan ghabháil. Ach hiúlt I ceannacht an lucht oibre an chéim sin a Ghlacha, tugadh an fuinneamh chun neamhspláchais a reis a rís de hin féin agus don IRA. Ba é ceart chuman oibrithe na man an tain cheart chuman a cheas le chumas réabhlóideach na Sóivéidí. Clús feabhar a tugad dá néalamh go ndéanach na ceannairí ceart chuman leathnú na Sóivéidí. Ainneoin agóid an IWWU chuaigh cursaí in Olcas. Bhí ceannairí glúiseacht an lucht oibre an níhil ag éirí an bhann a bhaint den cúlta bhí cruthaithe ag na gnámhúil. Agus sochriúil nach raibh bhí aine ar aghaidh I dóigh 1921 nach neiread. Bonan sin agus géile do bhrú ó hin féin, agus gur bé bhéag sa toghcháin pobalbhreith faoi cheist an neamhspláchais. Sopní mhóradar ó hin féin a raibh a geannairí ag éirí an bhann a bhaint de frintibal an tóisialachas a ghaithigh luaí spóireachtaí na Dáile. Was part. Here, I have a piece of paper here. It's from the democratic programme of the first Dáil. It's a short quote from it, but I won't keep it. The nation's sovereignty extends not only to all the men and women of the nation, but to all its material possessions, the nation's soil and all its resources, all the wealth and all the wealth-producing processes within the nation. That means all of us here and all of us in this country own every bit of this country. If we pursue this, every child in this country will have an equal chance. If we don't, all we're changing is the accents of the powerful and the colour of the flag. Faoin mbliain 1921, bé an fiall ar ina ceannairí glúiseacht an lucht oibre orthu, cinnti sé nach méach poblacht tóisialach mar a thabhalaigh an chéad Dáil go deo ann. Faoin 1921, bhí glúiseacht an lucht oibre curtha den fóg ag an Dáil. Bhreathan Dáil cráite ag Stóigheanna agus Sóivéidí, nó ba é neamhspláchas pulatúil agus an stracailt armtha an cloch bhó ar a padrín. Nó ba léir go raibh neamhspláchas éigean ar na bacáin, thosaigh bualam scí ó na náisiúnatha ar an éite dheis. Ní a gcónaí a thaithin an obair sin le ceannasaithe áitiúla an IRA. Tá sé sa léir in san réaltas hénig go raibh daoine cosúla artógréfa cos go raibh is le héad bhí annach amach amachchas amach. A bhí ar an éite dheis amachchas amach ó thaobh cuasaí ach na maíochta. Bhí agla ortha go raitheach na glúiseachtaí úd I bhfada níos faide ná mar a hastigh utha siúd, sé sin le rá go nár dóidís gá le athrú bunúsach sóisialta, cílíonn sé sin athrú sóisialach, athrú réabhlóideach. Hey, hold on a minute, now hold on. There's a war on, right? We have one objective, to get the British out of Ireland. And the Sweeneys of this world... Parla sos cogaigh Ghlac idir an bhreatain agus trudaí na Saoirse in míúil 1921. You know, in the name of God. Well said, Rory, boy, well said. So we're painting the town Republican green, but underneath we're still the same as the English. Is that No, what we're you're not the same as the English. We're not better than painting it fucking red anyway. Nuair a tuigiú go mbeadh neamhspláchas ag teacht, tháinig aislingaí éagsúla chun cinn go drámata, maidir le cadba bhríle neamhspláchas go díreach. Are we chilling, all right? All right, Ned. How much land do you own? Answer me, come on. Have you a blade of grass to your name? No, not a blade, no. Right, you're paupers, just like me. Now, you'd want to take a look up and down this country and see the amount of volunteers that are involved in land seizures and cattle drives. Now, do you want to know why that's happening, do you? That's enough of that. It's not enough of it. The IRA are backing the landlords and crushing people like you and me. Bhí feibanna ag an mhreatain I dtéirmí an lucht oibride.
ní raibh stát míleach sóisialta mhuithí mar chóirsa. Bhí na Brittany agus iad siúd a bhí ag plé leis an gunra a réachta faoi cheannach ar freis na Breataine den Eta Dheis a thuairiscigh rach na Sóivéidí in Éireann. There was a fear that the revolution in Ireland was turning radical because the main reason why the political prisoners on hunger strike were released so quickly was because of the intervention of the labour movement. Políocht an lucht oibre ba chuid den díospóireacht den isí faoin maithas a bhainach leis an gunra Anglo-Irish. Chuaigh an chuimhlinn sin las tíre náisiúnachas inolchas a raibh Chogadh catharga mar thura air, agus fórmhór na radachach is na sóisialathe in aghaidh an chonartha. Scríomh Liam Mellows a cuireadh I brisún as na ceithre cuairteanna a ghabháil. We are forced to recognize, whether we like it or not, that the commercial interests, so-called, money and the gombeen men, are on the side of the treaty, because the treaty means imperialism and England. Haci ceannarí glúiseacht an lucht oibre leis an gunra faoi host. Ach bhí cuid den a bhuail scanratha faoin mhaol a bhainach leo siúd a bhí ar son an chonartha. Ghlac pórtaí an lucht oibre pórt go déanach I dóigh 1922. Freasar a gan wach gan dochar in ai rialtas chuman na mhaol a bheith sa seachtar teachtaí déag acu. Íbertí thugan na garad a ba chuid den na leasathirí sóisialta radacha bhó in Ngluaiseach na Saoirse, agus chur arm an téirstáit chun bát. Scríomh Padar O'Donnell go Garabh I Dave, this heresy of the cult of armed men that brought Collins to imperialism and us to defeat. Ba é príomheangan na bhórsaí a bhí an aghaidh an chonartha ná poblacht na mún mar a thug sí orthaí héin. Na bailte taobh ó dheas na lína trí limnach, Ibridóir an Heas agus Fort Lárige. Bhí Sóivéidí anmúnús na ceantar sin I gcónaí, go dtí gur gabhadh ag fórsaí an téirstáit iad. Anad tábhachtach tionscleachta a ba Carrick-on-Suir agus anad don trádal abhainn a thug bád sios suas go Port Lárige. Le linde a bheith I lámha an IRA a bhí an aghaidh an chonartha, bhí ag díl chuimhlintí saothair ann. Dógar uachtarlann Carrick-on-Suir a Sóivéid tar éis dá húnairí toirt faoi laidú 33 faoin géad ar thuairistal. Bhí cuimhlintí armtha ann le feirmóirí míleatacha a dúiltigh bainne a tholáthar don tóivéid. Dúirt urlabhraí na feirmóirí gur a bheith a bhí sa tóivéid an chéad céime dro, phrases and famine, propaganda and pestilence, a bhil an rúis thóivéidach. Ach dá an tóivéid sláán go dtí gur ghabh na séirstátarí an baile I 1922. Rinneadh príosnach de Michael Banks, oibre agus banistóir I Hala an Bhaile. Ní bheith buint ná páirt ag an rialtas nua faoi Liam McCusker na bratacha dearga ná le Sóivéidí. Sios feadh na siúra le fórsaí an chonartha. Bhí arm an téirstáit a bhí go láidir ar son na bheirmóirí agus na Johnsglóirí in ann an chuid eile de na Sóivéidí a ruaga gan bhfuil pínóis. Léirigh an cosar bullag ar fud chun Fort Lárige in 1923 a raibh an ná donna heicne bhmhuichte in Éireann uair nua náusplach.
Ní rá ag na hoibrithe ferma bochta ach chun lámh go dtí an Dáil, agus iarú arthú Ghlac le tríon dá túras dal suaircha.